Naonacellithérapie le 11 mois 2022. Meden salmina nokko ka wondon siko dum Allah mowi ka kikide do kadi e ngaray sendo de yoga e toppe fi goto kala men yo beydo e der gurdam makko aduna ma gurdam makko akira. Partagez le live, mettez le cœur. On est ensemble ce soir encore. Vous êtes sur la page de Naonacellith, la page de réveil. Merci beaucoup. Toppere men nden hande ko honɗum yowiti ko o sakkagol hoore mum gono ton ko nawnare ko porto wiyata kon le sacrifice de soi. Ɗum ɗo ko hunde hittinande fi mum, ko hunde ɗaɓɓande ka jamanuji men Afrique ɗo, société men. Merci Mamadou Keita. Nde bane adama on jaɓata sakkagol hoore mum fi woɓɓe ko. Andi ko ɓuri hewde kon on nanay miɗa yewta fi ñanne, kono ñanne enen ko janna ɗen kon ma ko yewta ɗen fi mum kon e min ñanne ko min mi yewtata min Naonacellith kon wona goto, na lawol goto. Par ce que bane adama sa hewti duuɓi goo a waɗi recherche ji goo a heɓi expérience goo a yaltay ka émotion ji irrationnel ala ka rationnel ala ka haqiqa ka science exact ko tawata kon si a sifike fi mum haray dalili hiɗa jogii dalili hiɗa jogii daƴƴere ko wawata weɓitande yimɓe ɓen hara nawigol ɓe wi'i men nani miɗa sikki miɗa miiji miɗa no bana adama si hewti duuɓi gono ton yo eto yalta e sifa koye haala hoy yimɓe hoggo. Merci Julde Ba, merci Mamadou Diallo, partagez le live. Si neɗɗo on jonni pandi hay ko o duwaka jonnude ko ɓuri hewde kon o yanayi e ko wiyete kon sakkagol hoore mum ko nawnare. Ɗum ɗo noon no yela no ɗaɓɓa moƴƴa ka men ga nde bane adama wonata sakkotoɗo hoore mum. Naam, wonɓe sakutude ngal ɗo gandal ka diinawo ka aadawo ko ɓen Naonacellith wiyata ñanne. Ko ɗum woni ñanne. Tari ɓe ƴettay ko hato jinnoɗa e mum, ɓe ƴetta ɗum e inde toɓɓe, watti ton ɗum e toɓɓe. Fi on ɗum si tawi en jonni woɓɓe goo nemaji ɗi hato jinɗen enen tigri e muɗum, ko alda e ganto, ko alda e kontugol, ko alda e eɓɓugol, sabu feƴƴingol haajuji maɓɓe ɗin yeeso di haajuji men ɗin ko honɗum wonde garde mum ɗon no hasi ka yana e nawnare wiyetede le sacrifice de soi chronique. ɗon no ɓuri paali hulɓinade. Merci Oumar Aïchatou koye buyno ɗo no e jungo ñanneɓe ɓen, hiɓe ñaamude ɓe, hiɓe siiɓade ɓe, hiɓe yarude ɓe, kono ɓe ala faamude hiɓe e jungo ñanneɓe ɓen ɓe lanni nawnude. ɓe ɗaɓɓude lekki maɓɓe ka lekki maɓɓe ala ɓay lekki maakin ko e jungo ma woni. Ko an huni hoore ma, ko an huni ɓengure ma nde, si ɓe gaynidi e ma ɓe ɓannay ɓikkoye makoye, si ɓe gaynidi e koyɗo ɓe ɓannay tanira koye makoye, ha Allah yaltinoya goto e maɓɓe waway ɗo salade sakkagol hoore mum e hoore penale. Allah addiranima ka hoore le ɗo fi ya sakko hoore ma fi woɓɓe goo pour te sacrifier pour les autres. Merci Mamadou Diallo. No nana hino jaɓa e bane adama on c'est normal ka tawata nde o faalete kenen dépensude jawdi makko ndin e tam makko on e doole makko ɗen fi piiji goo welaydi mo ma piiji goo tawɗi hiɗi hitti piiji goo tawɗi ko wiyete des causes nobles c'est normal
mais si ari ha tawi ko duwaɗa an tigiri maɗɗade wonaɗa tuttinede jonna ma tuttina hoore ma jonna ko doole ɗe duwaɗa gollitirde koko an tigiri hato jinɗa e mum wonɗa ƴettude jonna ko ɗum wiyete le sacrifice de ɗum ko nawnare hulɓininde no si nde nangima an raaɓa e ɓiɗɗo ma on par ce que ko an ne'imo nanantake lan ko an ne'imo a susata wiide o ko an ne'imo e nandintinagol ko an ne'imo e ɗaɓɓere toɓɓe na minni ella ala nde bani adama immoto kenen o suɓo dépensugol tan makko jawdi makko ɗin doole makko ɗen andi ɗiɗo piiji tati ko ɗiɗo woni carburant ma on fiya feƴƴin aduna on le temps l'argent l'énergie doole maɗen ko carburant ma on no ñannejo ma on no andi ɗum ɗo hiɗa yaaji ɓernde si est généreux hiɗa yurme hiɗa moƴƴi nde o yiwno ɗum ɗo o andi a ala keeri o yurni moƴƴa ala ko wiyete comme bandre keeri an e jogagol nde yurmede ɗo o sympathie sadi yurme c'est-à-dire ko heɓata goɗɗo kon ta no affectude ma sa yi goɗɗo no e yurme tan affect no battinde ma hiɗa sendodade yimɓe ɓen tampereji maɓɓe ɗi si ñannejo yiima e on position ɗon an hiɗa kanko e mo sutima kanga sutaki mo bonɗo on no sutima ka an a sutaki mo on dara ko honɗum hooliɗa ka diina ma ko honɗum hooliɗa ka aada ma ko honno ne'iraɗa ko ton o iwata si tawi kaka diina ɓurɗa dolnorde ko ton o iwrata si tawi kaka leñol ko ton o iwrata si tawi kaka aadaji ko ton mo iwrattama o ara nde o anduno ala bandre ala keeri o naata ka nder gurdam ma o sendoda e ma waɓutuji maɗi ton temps c'est de l'argent anda noon si a perdi waɓutuma on a hettitatamo oui mo kala men no jonna waɓutu eɓɓaɗo si a yeebi on ɗon goɗɗo ƴettima ittima e ko moƴƴamma kon o naɓima e ngesa makko a liili ɗon tan ma on andu o wujjima waɓutuma on ma o waɗima ya wuuru gurdam makko kanko hiɗa mari gurdam nan dowaɗa wuurde hiɗa mari jamanu ma on hiɗa mari sa'i ma on acca wuurugol gurdam maɗa on e jamanu ma e sama ma e haajuji ma ɗin ƴetta damma on sendoda e makko il va voler ton temps c'est un sorcier très intelligent si tawi kaka enɗan ɓurɗa lo'irde ko ɗon warata si tawi kaka taarika beppale ɓe maaki ɓe wi'uno soro maakuno ko ɗon warata si tawi kaka diina ɗaaniɗa mo ara inde ko ñanne ko jinna ko gere ko dabare ko ahi ko nene o iwrita ton tawi kaka ari kon ɗen fof ko hunde wotere no diyonnidire juule wallin si tawi kaka awra woni a wawata huɓidade obsédé sexuel an se bange awra on no tu es trop faible o arda ɗon donc ce sorcier o ñannejo imo sutima an ka sutakimo il va récupérer ton temps o iwa ɗon mo wara ka jawdi ma ɓay o tawi hiɗa yaaji ɓernde ala bandri yaaja ɓernde fof no dowa heɓude janngugol ko honno keeri wallinirde ko honno keeri wal ɗum ko jangete ɓe jaɓata jannga ɗum ɓe jaɓata jannga ko honno keeri wallinirde par ce que waɗoɓe ɗum no konta ko criminel ɓe ko taƴoɓe enɗam ko bomɓe
ɓe yurmetake ɗon nde wonno iɗa faala wonde moƴƴuɗo a faalaka wiyede criminel ɗon a waɗata keeri gurdam maɗa ngala saabi ala bafa. Donc il va rentrer dans tes économies. Oui. Nata ka économie a inde dina, inde association, inde endang, inde jatigi yagal, là il va bouffer. Ɗi mbuuɗi tawɗi facture no habbima, ordonnance ji no habbima, ko a miijano ara banaɗama fof no dowa heɓude mbuuɗi ko ɓuri e fandude aduna mo wonde on fewdo ɗo ko o waɗa en cas kono o jaɓata yalta ka nder hoggo mo récupéra ɗum ɗon kadi ɓe naata ɗon ce sont des virus ɓe naata ɗon kadi ɓe metta. so gayni ɗon warana doole maɗa ina jogii doole ko ɗum o sakkitoto ƴettude. so gayni ƴettude doole maɗa e joni lutta ko ƴettete ko on tuma noon o feeñanayma o haalane noon on no wiyeteɗa. si tawi har mo wiidema hanki ko addimo malaikajo jibinaɗo ka kammo o haalane ko honno arduɗa ka aduna ɗo o haalane ko a honɗum o laaɓane poyi ko a honɗum o andine directement o itta copie o anne ko a hombo o anne ko a bani adam ko salnoɗa wuyo wonu hakkude mon kon o andine ɗum kisa c'est fini o gaynidi e ma o fokkitana goɗɗo ko kadi. C'est ça les vrais sorciers. Wotam sikku sinnama ñanne koko wonaɗa sifanede bimbi e kikiɗe ɓe wiirayi ɓe daariray ɗo ɓe yarayi o waɗa ƴiƴan goɗɗo on angaji ma no ƴiƴan goɗɗo an a yara ƴiƴan goɗɗo a ñama e tew waɗa tew goɗɗo on ɗum tew no waywa ndiyam a itti mbuɗi seeɗa heɓa an a wiiray wiya ko ñamgo tew goɗɗo tew no yeyede ɗa kadu. Donc oui, merci Sali Matoubari, Diallo Youssouf, merci. Et oui, ino toon nawnare wiyetede sakkagol hoore mum sakkotoɗo hoore mum on no konti hoore mum ko moƴƴuki o jokki. mais si a moƴƴaki e hoore ma an a moƴƴaki e hoore ma ko moƴƴotoɗa yimɓe ko num wiyete tu es un criminel. way tu es un criminel ko a criminel je hoore ma ko andi ko ɗum hulla mais tu es un criminel. You are a criminal. fi on ɗum sen jonni woɓɓe goo ko alda e ngando ko alda e eɓɓugol ko alda e kontugol konko tawi ɗen hatto jinima waɓutuji men ni jawle men ɗe tan men o ƴetta jonna ɗum giɗo e kañum fi inde e toɓɓe fi hulugol wo tawi e kaari moƴƴa fi hulugol ko andi ko ɗum hulɗa ngen yiide jahannama nge wonɗa hulde ɗon ko kange wonɗa e mum ɗon hikkina haajuji maɓɓe ɗin yeeso di haajuji ma ɗin ayi a waɗi haajuji ma ɗin ɓaawo a yehi e haajuji maɓɓe ɗin wota sikku kamɓe ɓe yiltitoto dow ɓe arafi haajuji ma ɗin jamais de la vie. si ɓe gaynidi e ma goɗɗo woni yahande kamɓe noon ɓe welsinaki ɓoy hiɓe wondi e ɓiɓɓe maɓɓe ɓe wondi hiɓe e cuuɗi maɓɓe hiɓe newde ɓiɓɓe famille ji maɓɓe ɗi ko an woni dogude wiira ko an wonda e hoore ma ko an wonda e ɓengure ma ils sont intelligents a hewtotako ɓe an wonɗo sakkade hoore ma a gayni haaju a gayni haaju elle ala
nde bana adama on immoto o darano fiyakeji gurdam moƴƴuɗi ma moƴƴandimo wono wallugol bana adama ma tawegol e hulande wono cause townugol fi mayre kono a landaka ya sakko hoore ma nder to way fiyon ɗum sakkantoɗa hoore ma ko fi hon ɗum sakkantoɗa hoore ma pourquoi tu te sacrifies komo landima ɗum kon ɗum waɗanta ko a wawata kon ɗum waɗanta ko welatama kon ɗum waɗanta ko lordayma why donc tu vas vers le drapeau rouge ida yawde e fe ko wojji ko ida yawde e garawol boɗe wongol andu noon sa memi ngol a fillanto ɗum won ɗo a janna yimɓe ɓe sa waynodirama joni noon buy jiboto ko woni sakkagol hoore mum parce que on va un peu détailler fi ɓe anda fi ɗum ɗo ɓe yo fa merci Mamadou Saydou Diallo ko woni sakkagol hoore mum le sacrifice de soi c'est quoi goto hey Allah tagali ma adduma ka hoore leydi ɗo fi ya sakko hoore ma fi goɗɗo go non donc sa waɗi ɗon hoore ma sa maayi a tubare ko yite wonda yawde c'est très clair sakkagol hoore mum e feyme ɗum ko yeddugol kadi Allah ko noone e yeddugol Allah parce que na fi ɗum o tagirma golloɓe ɗo fof wono golloɓe lamateriji golloɓe entreprise mo kala no andi gonɗum halfina sa yeeyi a waɗi ko a halfinaka sa arti gonɗum habbe ma ko sanction eyyi ɗa suglange Allah ko wonno woniri a juude Allah kañum sanctionnatama no sugde Allah ko tagiri ɗum ko mere Allah tagiralma fiya aruka hoore leydi ɗo wona lampuguerto ko tagirma ko arka leydi ɗo tu découvre ta mission wuura gurdam maɗa iwa ɗo woɓɓe lonto si a maayi tu te sacrifies pour les autres si a maayi tu vas en enfer déjà tu étais en enfer yonno may no tawa e sakkagol hoore mum e feefiyakeji yimɓe ɓen ko tuma tawi hiɗa jonni qima hiɗa jonni valeur goɗɗum ma goɗɗo ko ɓuri hoore ma mi fillito joni hiɗa ɗo e association hiɗa ɗo e musidal hiɗa ɗo e golle hiɗa ɗo e relation ji sikkidi hiɗa mari valeur hiɗa mari dimu hiɗa mari wonki hiɗa mari labuddaji ƴetta nden hunde ɗon ma on neɗɗo ɗon ko on ɗon konno hittidi ko maako immoɗa daroɗa hittina fi ɗum ɗon towna fi ɗum ɗon dow waɗa ka hakkille ma simi waɗi ɗum ɗo kadi ruttoyto jonnalam valeur mais tu es en danger waɗana ɗum gorko waɗana ɗum sonnajo waɗana no tu perds ta vie merci i jattu ñan ma sœur boy yimɓe boy koni way hiɓe yaaji ɓernde ha ka tawata si tawno Allah accutuɓe hoore maɓɓe ɓe naɓay no jungo maɓɓe gonɓe taƴa ɓernde maɓɓe nden ɓe juɗa ɓe jonna yimɓe ɓe ko ɗum se sacrifier parce que hiɗa hatto jine ɓernde maɗa hiɗa hato jine hoore maɗa hiɗa hato jine koyɗe maɗa hiɗa hato jine jawdi ma ndi tamma e ko honno an jaɓata hikkingol mawnina goɗɗum ma goɗɗo ha ka tawata a yejjitay fi haqqe wonki makin ha sikka an si a teɓɓama ɗum ɗon aray sotte ka teɓɓaɗaɗo
oɗo waɗi Allah ni wo nangande makko nden no muusi par ce que ɓuurɗo si faɗan gurdan si o teɗɗike ma so liɓi albala o ma wallahi si ɗaɓɓitete ko cooƴi ɗin na ɗo ɓe yimɓe merci Malal Fafaya Diallo Suwado merci wona ɓen ɗo arata sotte ɗon oɗo waɗi yimɓe gono ton Allah jarribotoɓe so inni acco accade o accitete ɓen ɓe sikkuɗa si goɗɗum heɓima arɓe ɓe arata par ce que wonɗum ko ñanne ko ƴettowo mo jonnata o ƴetta o jannata kono noon ko an jonnimo ga donc wota felu mo felu wonkimmaki naatoɓe yiite ɓen fof ñande yawmul qiyama atto ñaawore gasude hiɓe dari tun hiɓe fela o waɗila o wiila o wujjiila o toñiila o waɗa kono si ñaawore nden kasi a tawaymo kala ko wonki munki woni felde ko an jogii doole ɗen ko an jonnata yimɓe ɓen tamma o konduji maɗi jawlem c'est toi qui donne ko an noon andi ko wonɗum hunde sino wadde ɗum merci Damba merci Diallo Daoud ma o tigi waɗira ɗiɗo piiji fii toɓɓe ɗe o jonnaɗe ko wiyete kon étiquette notte jiɗi o jonnaɗe gimmorde société en wata koye nottu hoye ɗuyto Makaba kaari nene kaari fin minni wonu bani adama a inni a wonata bani adama ɗum sofirte ma inde yurmede ma inde musidal ma inde enɗa ma inde fedde kono Allah landakima ya sakko hoorema nder ton ka o landakima ida yiɗi bani adama y a pas de problème ko lutti kon après tes factures après tes besoins ko lutti kon ƴettuɗon sendota e makko oui tu enlèves d'abord itta d'abord itta comment kon taw tu te payes en premier sa itti ko makon wala lutti sendoɗa noon e on mo yiɗuɗa e konko yiɗuɗa mais so tawi ko lutti ko mettata ko tuma yoɓuɗa fof ha gaynoɗa si hunde luttani no merci Bouba Mamou Diallo Elaji Dalaba si hunde noon luttani Allah danɗa mayde on alhaali ko yiite wonɗa yawde par ce que wona fi ɗum Allah addirma aduna fi wullugol e haacugol e wullitagol Allah faɗali hay goto no woodi noon faɗuɓe hoore mum kono Allah faɗali hay goto Allah añanali hay goto ko angal andugol Allah aɗa addi koye haalawe Allah jannata teeri mo ɗowɗi paparaja yalti ka nder hoggo ngon hoggo ngo ɓe naɗuma yalti tum nder ɗa taw ernaon no yaaji ɓuttu no ɗuuɗi jawle no ɗuuɗi worɓe no ɗuuɗi rewɓe no ɗuuɗi kono yalti ka nder kaso Allah tigi waɗi Allah waɗi nene na Allah wona Allah taguɗo leydi kam wonɗa rewde ndaari hakkunde leydi kam ndaari distance wonɗo hakkunde leydi kam ko fi wota ƴuwo ko fi wota suuɗo ndaari leydi no yaaji ndaari yimɓe no ɗuuɗiri ko fita ɓetto ko fita goɗɗo naata e hoggo dewgal hoggo politique hoggo leñol hoggo enɗam hoggo majjere hoggo association
haray noon wota bana adama welsindo o sakkagol hoore mum par ce que hino yaha ñaaɗa wonta nawnare wona pathologie wona nawnare si woni nawnare o tigi ɗo ngol ɗuyto o watta añude hoore makko o sikka aduna fof ko pulle o sikka aduna fof ko jamfotoɓe o ala yiwde hande kadi sona ko ɓawli ya plus d' espoir o wona noon négatif si Allah wallalima o wona haasili o wona kankadi ñanne ɓenɗo noon si ngati sellata oui moƴƴunoɗo si jonni ko mari e ko mara ha hande kadi o ala heɓde retour si on wonti ñanne on ɗon si ngati sellata ɗum ɓennata fara ɓenɗo si ngati sellata parce qu'il est déchu de la vie, il est déchu des hommes. On bani adama wonɗo jonnude ko o mari kon fuu himo e danger himo e nambara fi honɗum koko duwa sunnude koko duwa gollitirde koko duwa nafitorde o woni yaltinde si yalti non artata andu non on fof iɗon e voyage an wo kamɓe o koye voyage on ɗon sa ƴetti carburant ma on fof a senditani mais sakkitora puusugol oto ma ɓandu ma ndun ko oto sa puusi oto ma ha a tawoyi jooma oto on o sunnete ça fait mal parce que o karbirno oto ma sa hewti ton hiɗa haajude hiɗa ŋeŋine sunnete na noon kanko sunnuma de ko an suɓi sunnede ta jento koye haalawe malayika waɗete ɗum ko ɗanninirɗum hiɗa ɓuri malayika valeur yeeso Allah parce que malayika suɓinaka suɓinaɗo emo suɓinaka gomba mar valeur no way ko wiyeton ɗo fonctionnaire wi ko yimɓe miilete ɗo wiya goɗɗo fonctionnaire fonction publique gollo fonction publique on ko ordre jokki jaɓe faala hoɓe raɗo tomo e an wonɗo gollande hoore ma en entrepreneur indépendant an en ko goto si ɓe innimo 8 heures ko hewde kabiro so arade ko wonno ɓe wattamo il faut le sanctionner so jonni ɓe mbuuɗi ɓe o sifaki compteur yaari il faut le sanctionner mais on no heɓɓidiro e an wonɗo libre tu descends tu montes quand tu veux tu n'as pas de contrat bon hakkunde malayika bana adama ko noon wayi gaɗɗene mana malayika foin sa rewali Allah ko malayika rewata sa jaɓari ko nelaɗo ko alayhi salatu wassalam a jaɓay ko firawna ko haray ɓe yimɓe jogotoɓe nawnaje le sacrifice de soi chronique c'est tout simplement hiɓe huuli ko ngol kulol noddiɓe e ɗi piiji ɗo hiɓe huudi hiɓe wondi e ɗenƴere nde ɓe wawata sifanade goɗɗo ari ha ka tawata si ɓe waɗali ɓe nawnayi si ɓe jonnali ɓe ɓuttinta koyembire ko ɓe jonni o ɓutti par ce que ñanne ɓen fiɓingol ɗo no waccato nene kari ko makaba raji kari ko foin monsieur kari ko Allah neeɓi ngan e hoore amen ɗa ko ñanne jon noon ɓay a faalaka yiltitade ka neɗɗan kaako ko dow ton faalɗa wonde inna lillahi wa inna ilayhi rajiun jonno jetten ɗo misal fino famiro yimɓe sakkotoɓe hoore mum ayi mawɓe no sakko hoore mum e fe ɓiɓɓe maɓɓe mana ɓe accita piiji ɗin fuu kala ko nafata ɓe jooɗo ɓe ƴetta gurdam maɓɓe ɗam fof ɓe jonna ɓiɓɓe maɓɓe ɓe waɗetake par ce que ɓiɗɗo ma on waɗantama ɗum kanko non watta fi ɓiɗɗo ma on haɗum wuura hey accay o fotta e adina mo seeɗa
les parents hélicoptères protestés ɓe yiɗa oy kamɓe ko kamɓe woni les calculatrices de futur kamɓe ɓe andi fo wottu préparé o ko avenir ki kalarande ɗum japantati nden no haalane fi avenir kamen ɗo yiyata ɗum ki kalarande ɗum japantati dara nde daro hakkunde jama enen sukaɓe ɓe ñeñeñe ki kalarande ɗum japantati ko a suka ko ɗum suka ala geɓal kamen ɗo par ce que kiikalaje ɗen jaɓataɓe foof suka 15 ans 25 ans bappa sa feƴƴi ɗon na suka hande kadi ɗon no doit tawde tu as fondé ta famille tu as ta base économique enen sukaɓe ɓen enen se nde nani kiikalare no ŋaño no woodi mawɓe jogiiɓe nden nawnare le sacrifice de soi chronique ɓe ƴetta gurdam maɓɓe ɗam ɓe hawka kala ko moƴƴani ɓe leur plaisir leur joie leur bon vivre ɓe hawka fof fi kanna seeji hayɗi andi tantaɓe ɗum sen ɗi ƴetta gurdam mum fuu ha conna ɓiɓɓe mum wo ko giggol modi a yiɗare hoore ma ha so heɓi 18 ans yo gaynɗa yo fulka yo yawka aduna o dewe koye marata ka suudu guri ngi raɗo ngi raɗo on yo yaltuɗo on ñamugo raɗo mo sa raɗike mo ko nafa wonandemo o taw jonne ɗon tension telemma ka dewle ka relation ji ka couple ji ɗon kadi problème hiya gorko ma hiya debbo il abandonne tout ou elle abandonne tout au profit de son partenaire kon ɗum waɗanta ɗum kon ɗum hawkanta gurdam maɗa golle maɗa jawdi maɗa économie ma ton bon vivre fi goɗɗo sukude waɗante ɗum ko kanko e goɗɗo cowtodoyta par ce que yara fima lanni prostate wingi waɗi sa no duuɓi maɗi won towire no prostate ma ko noon foin pour sa gaynanta debbo ko ɗum minni fewndo ɗo kala ko waɗata ko fewndo ɗo haji makko no aɗa quand tu te sacrifies pour une personne la personne te déteste parce que a yiɗa hoore ma in commande a yiɗa hoore ma wota sacrifie gurdam maɗa golle maɗen tout pour un partenaire tawat ɗum sendodo e makko mais ne te sacrifie pas pourquoi ko forcé a yaha wondo itawi wonata ko a darata laawa kanko intérêt ji makko ɗin mo protège ɗi intérêt ji makko ɗin fof mo hiwiɗi toi tu te sacrifie enfin ko gorko go warata fawtoɗo ko debbo go warata fawtoɗo a barkinama remu gesa ko handi ko bonɗa remande kono Allah walle ara taw yaade Allah yiɗa ñittade ɓe jattiɓe ɓe waɗilan ɗum ɓe jonnelan julde maɓɓe nde ɓe ndara ka kayitiri nde ƴi yakari ko nagge ni dari ko windi ka kayitiri ma le sacrifice des choix chroniques hari yakka ko ha ɗum ɓenna malaika ɓe nangemo hayfuɗami juuldi hañide famde hay ko juulaynoɗa dari handi dari ko julde ma nde ɓe ndari subhanallah o ko ɗum ɗo woni julde no dari no tappa machine no naɓa no artira no yurno nano e ñaama ko kasiti o no ŋaaño ɗum jama men on non ɗum no wela ɓe bana adama sakkotoɗo hoore mum fi woɓɓe ko on ko moko baka men on ko nene ko hajjakare kori ko ñanne ɓe won ma ñaamude ko ɗum woni o tension diabete nde feetere wondema muusu ɓaawo muusu koyɗe angal ɗa hey ko kañum ni
parce que tu as tout donné. Et plus tu donnes, plus tu perds. Et no jonnirɗa o ko noon jasirɗa ka maɓɓe. Merci David Palmer l'infatigable. No jonnirɗa wo ko noon jasirɗa ka maɓɓe. Ñande tawi ko jonnete ala ɓe surre ma ɓe feeñane ɓe andine ko a hombo. ɓe yimɓe sakkotoɓe hoore mum ko honno mbiyon ɗaɓɓude no woni ko ɓen ɗaɓɓude ɓen faamaɗe hiɓe ɗaɓɓude e feeɓen yimɓe ɓe woni sakkade hoore mum ko wiyete kon weltare. Aɗa ɓi weltare ka ɗuwa ka ɗaɓɓude. hiɓe sakkade gurdam maɓɓe ɗan e fee ɓiɓɓe maɓɓe ɓen si ɓiɓɓe ɓen weltike ɓe weltike. himo sakkade aduna makko on gurdam makko ɗan e fee sonnaji o fee gorko wonandema si on no weltike kan kadi o weltike. ko ɗum wiyete dépendance affective. angon kan a yeehi jungo ƴetto ronkata sa jonni ɓe wurinna ɓe sikka c'est un droit. sikka c'est un droit. donc arayɗa ha to jini si tawi ɓernde ma nden no yaaji par ce que yiɗi neɗɗo jonnowo non kaka neydi eyi ko moƴƴere ko ɓiɗɗo aljanna Saydina Aboubacar hokkuno kala ko o mari Ousmane Bun Affan o naatuno ƴetti kono andu wona Aboubacar e beteke andu wona kanko wona annabi Yusuf. andi ñande go goɗɗo go moko bago nangidano e sonnajo ɗimmo makko e foɗi kaari a ceerno kaari a ustasa kaari ndaari ko kerata an anditade annabi Yusuf debbo yawno e makko o inni o faalaka o inni korenami annabi Yusuf. Ça m'a beaucoup inspiré. o inni kori wonami annabi Yusuf nami annabajo yo lannal nanduɗi ka ɓandu. Allah wi tan batto mi battike ko Allah wi tan mi batto min mi batti donc yeso to ko tension hottu fonto waraki goɗɗo ara ɗon e uddutugo deftere o ko annabi Yusuf. si Saydina Aboubacar yurmede Allah woni e maɓɓe naati ka suudu ƴetti ko ñamata ko ɓengu mum ñamata ko ɓiɓɓe mum ñamata okkitiri kono andu bete na on goto o yoɓata no courant o yoɓata ndiyam o yoɓata joddi suudu ɓen ala no facture ordonnance andu bete wona a kanko e beteke woɓɓe e maɓɓe ko weltinaɓe aljanna hiɓe wuuri kono ɓe waɗi ko mari ko waɗa aduna kono ɓe mari ko ɓe waɗa aduna on wonnoma wiwde ɗum ko ɗum woni gollude mais il faut réfléchir un peu. wonnoma jonnude ɗin hadisaji ndaari ko ɗum woni gollude mo mari golle e so ala golle en tout cas woni ngesa ba. haray an gorko an debbo an ɓiɗɗo haray wattan yiila si tawi wondiɗo ma on mawɗo ma on a yi'imo himo jonna ko o mari e ko o mara. si tawi ko an wona waɗanede ɗin piiji andu oɗo no toñude hoore mum himo toñude hoore makko ala battane moƴƴo par ce que mo yawde ka ligne rouge ɓe yanoyay e nawnaji hulɓiniɗe e dépression hulɓiniɗo. c'est très dangereux koko hatto jini mum woni jonnude o jonne o hettata noon ɗum aduna andu ko an woni ñannejo makko siko mawdi ma a woni ñannejo makko siko ɓengu ma a woni ñannejo makko siko mawɓe ma a woni ñanneɓe makko siko kawtal ma woni ñannejo makko. wota jaɓu goɗɗo ƴetta goɗɗum e ɓandu mum ɗum jonde tamma on jawdi ma ndin on ɗum kadi doole ma ɗen ko goɗɗum e ɓandu ma ɗum par ce que ko ɗum ɓandu ma ɗum hato jini fi ndu wawa yawde so ɗum karbira
wata jaɓu goɗɗo ittane geɓale ɗum fi on ɗum yo ittan hoore makko taw si woodi ko lutti walla inna wallire lam mais metta fof itta ƴetta inde e toɓɓe e waccugol ƴetta jonna mo ka on ɗum nafata photoji ko on ɗum nafata jonno ƴetten battaneji mum ɗi battaneji bonɗi ɗin quelles sont les conséquences ara noon c'est à dire neɗɗo on ittay valeur e hoore makko kanko tigi o itta basi n'a plus de valeur ko ɗum jonna ma valeur ko tamma on e jawdi ma ndin e doole maɗe maintenant tu n'as plus de valeur boyi ko ɗum addata ɓe haa ɓe warto c'est à dire o ala valeur na wonde ka kene yimɓe ɓe yiyatamo teddinamo haalna c'est à dire mo mari goɗɗum ko wiyete ko le moi on moi ɗon haray kanko mo andi le moi propre n'existe pas ko ɗum yiyata ɓe heewi ko ɓe suuɗoto ɓe wulla ka yaasi machallah mais nder ton c'est chaud o yana e ko wiyete ko un changement de valeur makko o transféri mo e ayɓe makko ɓe il n'a plus de valeur c'est kon ho landoto hoore makko est ce que fiyon ɗum o wurani ça ne sert à rien ça ne sert à rien ɗi cuuɗi no heewi ɗum o tension e diabète nampeli chronique heeyi ɗum no woodi ko humodiri e mum o yiya hoore makko o hitta ko wuranta ko ɗum sa tawi goɗɗo no warti ta naati ɗon e wiigal ko ni o wartorto ha ñande yawmal qiyama o naatoya yiite heeka inno Allah wota jarrigol ko jarriborɗa oɗo kom ça peut arriver yaltu on religieux diina ɗoygol ça peut arriver na an woni ñaawde ko Allah fi won ɗum conséquence mum gon c'est à dire le moi en thérapie le moi kanko tigre parce que ko ɗum ronkuɗen faamude le moi réel est là-bas et le moi idéal wona gootum ko wonɗa kon tigri neɗɗo bani adama mo wonɗa on no tok mo saliɗa yaltinde on no tok mo saliɗa hoolade on no tok ego ma on guddam ma on ko wima kon hiɗa woni ko yaasi kon wima kon hiɗa woni ɗum ɗon ko fenade si sofi ko an e woɗa pet luttidata no moi réel on ɗon no wullude o waaji kam ha o ronki men elle est fatigué les désespéré oɗa kan sofay ɗum haɓan joni noon tawa kanko moi réel makkon o bugitirke on ɓaawo o yetti ko yimɓe kon waɗi ɗum gurdam makko hayno foofirta noon wona rythme makko ko goɗɗo wi foofu feccere abboɗa feccere haray conséquence battane mum on haray yimo e alhaaliji ɗi o hunnanali hoore makko c'est à dire les besoins non satisfaits hay ɗo ça crée un grand vide quand vous avez des besoins qui n'ont pas été satisfaits ça crée un ngaygi monanani kontuma noon si hotigi waalike o yiya bolle o yiya kulle o yiya nayi o yiya bare o yiya beppe o yaaka batini ɓe firanamo siko beppe koye jawdi siko nagge koye ñanne siko bare koye jinna firo gonno laawi siko nagge yiiɗa ko annon siko beppe yiwɗa siko boddiɗa ko annon c'est-à-dire tu es dans les négatifs ko angay c'est-à-dire oyo c'est-à-dire gurdam maɗa Allah woni waylude itta ka miijo adda ka film ko ɗon ƴetta koko yetta yimɓe no yaltina film koye koyɗi ɓe ƴetti ɗum c'est-à-dire gurdam maɗa voilà le technicien du corps l'ordinateur du corps transforma ɗum ɗon waɗa image addane ɗum kadi oya famata ko a ƴetti téléphone assalamu alayka ko ɗum woni firo beppe ko jawdi ko gonga makko ay ɗi maɗi yahay joni wa addu ɗon dammoɗo si wona ɗum noddi nawna selli
mi hoyɗuno peppe kono waɗidira peppe a yawlotoɗa waɗa sabunde te moƴƴa. Goɗɗo noon inda ko peppe nana peppe ko manga. Fala malam bandana dewgal ngal ira dewgal ara e battane mum on, c'est-à-dire ko fennugol hay ko woni yiwde ko o tigi fenna ko woni yiwde ko kadi hay gaño ma on holluma ko o gaño a fennay ɓay a wiyanoma yiɗan moƴƴi malaika o yaha e lannugol gereji tawɗi ko yimɓe wonɓe hay tanama wonɓe contre makko o yaha lannugol gereji ɓe Allah no soppidirde ɓe o yaha ɗon o inna moƴƴintine ko Allah woni moƴƴuɗo. On tamma ndin jawdi ma on énergie mo wonɗa yaltinde ɗon hawka jonna woɓɓe ko e nder seeɗa andoya yiɗa hato jinno e ɗum ɗam peu de temps na duuɓi ɗin no towde ɗaɗi ma ɗin no laasude gite maɗen no niɓɓitude anday joni jaka hariɗa hato jini e ɗum ta sikko a luttay wawugol cowtagol bimbe kikiɗe ɗum ko ɓeru seeɗa koko tenunoɗa kon ko ɗum iwlotoɗa ay sa teni noon a senditi ton sa sikki a iwloto ko maɓɓe kon ɓe haalante deññande ko a hommo lampu gerto. Donc aray ko ɗon lannode yewtere men nde hannde hare meɗen salmina kala wonɓe ƴettude fewndo ɗo ni thérapie e junngo amen meɗen lanndo si tawi hiɓe en gesa mbak hiɓe remde par ce que koko remete sa remaɗi hoore ma nden no waywa jardin no waywa lowre sa yi ton ka faalaka andu wona an waɗi immo itta ɗen leɗɗe ka on puɗi won to wattagol thérapie ko golle donc wakkile golle ɗen darsuji ɗi daareɗi moƴƴe ɗum miɗen weltani wontiranɓe men kindiya partout Amérique France wonɓe sponsor de oɗo page miɗen weltani kala wonɓe sodde lekki ɓuure junngo amen miɗen weltani kala wonɓe men darde miɗen weltani kala wonɓe men windande miɗen weltani kala wonɓe men weltanade miɗen weltani kala ɓe men woni sendodade o idéologie ɗo l'éveil finugol iwa ka ɗaniɗo. Merci Timbo Mamou, merci mon frère, merci beaucoup. Merci Diallo Youssouf, merci à tout le monde. Haray, nous sommes ensemble, merci beaucoup. Merci, salam alaikum wa rahmatullah.